Kavav Kati, inshallah, proiect Salavat, Amarima Munege, Kavadrom. Imam Zainul Abedinose, Salavat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, Kavaya Buchiso Kavacharav, Kavol Yek Lachi Buchi, Vimanje, Tumenge. Međanav Džija Kana dikren du škole koni dikla tri. Škola, vi mu Kavacharan Džamare pravu, paši lesa, na celo, vallahi, Allah Džano, e Sufije, si prala mare isto muslimaja, e Sunije, okole ničerali nesabo, sunaj muslimaja, hem sama men e šije. Si manušaka je rakadile ki sufijsko škola, hem si manušaka rakadile viki sufijsko, viki sunijsko, ak elhamdulillah viki šiitsko. Hem naštil manuš, ke te na mačaro koliko repes, ke samo me karmi si vo ke kavatame. Sodet avem le gailave, sodet avem le probleme, uvek si le vakti, je țăra pileile, se te penu la ceado, țăr dacă va junalipe, se caliparul pe Imam Husseinu, au Imam Husseinu, salamullah alei, că naliparele tu bulu calvi, ke te avut cisto. Pa ne se be po Allah te bare ke vetalja, dež dromako Kuranu, dež jek halsovli, već je klafite vaco. Wa šemsi ve duha. Halsovli o Allah te bare ke vetalja. Po ka, hem pe sabahora. Vel kameri idha tela. Hem halsovli o Allah po čunut, kana već, si ke piros jajke pename. Dež jek droma, jek lafi vačaro. Savo, kad aflaha man zeka. Ka uspir, gova, košail po ilo te čistosavljene. Nažalostno, nego radosno, o pejgambera alejhi alejhi selam se situme njeka etiko Kuranu ke penol ela bi zikrullaha tatma'in al-quluba. Kana lipardo pe Allah, cistom pe manushese ile. Ama maru peygamberi sallallahu aleyhi ve ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vachardea svakojek manush te manjo piro kalbi te cistosarol, naite shail ni saraver, vește li parol e elibete. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hada kana inshallah te puchame sar manush ke te li parol elibete te cistol pokal. Tu menjane kana kalipare Muhammede sallallahu aleyhi ve ali nai manush vallahi billahi ke le socicat niasa. Nai manush ke le sokalbi nai radime. Kana kalipare e Hazreti Fatima salamullahi aleyha nai manush je țăra ke nin guștilpe. Avole se junai, să se acala manusha cealadela, peradela, mudarde ceavoreche sau muxi ke la por salamullahi aleyhi. Kana kalipare Imam Alia salamullahi aleyhi vallahi avol ce far zuralipe pe noi Imam Alia alayhisalam so devo e kistoki lufte nikad jek manush katarograni peradali. Salli ala Muhammad ve ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kana kalipare e Imam Hasano korko retuce avol pe jek bucite pe ne subhanallah te avol jek manush te anolle se hedije Imam Hasano alayhisalam trishtar hurme o Imam Hasan alayhisalam pe me celle se hedije si jek bari buci Kava manush e la ceva stesa dole e hurme e giungaleva stesa paravolle si cianc. Putarolla, cred. Kana mangente zadile pe ma zadile, so se va cereniala mantela zadile, gole se va caro o hat le se hediako ke pirdat andala mach. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Ke kaya buci kana detu goji so de manusha kholardetu so de problemo rasitu. Dicele, na, repene, mislim ki škola libetesi, mislim sar Imam Hasanu, naštime kale manušete mrza. Znači, odmah čude. Am, kana li pare e Imam Husseinu. Haftu me disoli hvala. Taventu love yek cher. Taventu čavore niđa nafsode. Tavotu lačipe niđa nafsode. Već kan kavazne ko ava, ima čare ljubejke, ja, Aba Abdillah, kereci nula tu te gova. Jane ka je Imam Hussein alayhisalam sadi Allah se tebareke ve taala. Amen dar Allah nima jogova. Se nia chilo kamarova islamiyeti.
amendar so manjo amaro vakti. Gova vakti so shen khasarale ave katinde te khasarale ke Allah sodrom tabarak wa ta'ala. Hem o palonoso que vachara blesta o Imam Zain al-Abidin sallallahu alaihi Imam Sajjad kaim. Vo manush e tevhideso Allah so tevhidi ke lesova yek. Onubuveti peygamberi sallallahu alaihi wasallam ke lesova du. O vilayeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ta Imam Aliaso 3. O Shihitlako pire da deso sta. O Shihitlako pire mamiako Hazrat Fatima ko salamullahi alaiha 5. O Shihitlako peka koso Imam Sanuso show. Hema kana so si mai glavno buci katarkala vo ni jalote dol po shorokale buci di goyek buci dia savi Allah tabarak wa taala penul inna Allah ma'a sabirin. Allah tabarak wa taala si okolența so si sabarli. Pakrite manusha so dikrete temelarele so dikrete duchavele vo yek vacharlosa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kataro Allah avako Allah queria men amame semo mizan Allah so hujjatullah si barola fi himakale la fese hujjatullah queretu islamiyeti nisil pale tavol kataro Imam Zain al-Abidin salamullah alayh moliva Allah tabarak wa taala te chokor rahmeti peleste tavol knachime amin inshallah te cherola men manusha ke tava katarisa ve shefatesi katro Imam Zain al-Abidin pagolese molitu na Allah se ko Allah pani zawarsita nenye salawati Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad pagolese pena akana pani duria me tao avoli chavo kate sume jana vivo manjol Allah tabarak wa taala vivo manjol e peygamber alayhi wa salam me khaso likele sultan kurvo ni wacharda o Muhammedi simai barotaro Allah uve wacharda o Muhammad alayhi salam si rotari o peygamber penola ana Abdullah mese morob Allah isa manjol Imam Ali salamullah alayhi ni peno kur Imam Ali se simai barotaro peygamberi se Imam Ali alayhi salam tella pesa abid mese vacharda ek rotari peygamberis manjol kaskreta men manga iskola li betesi inshallah sarsamam gune daima ka chang gune ama tudamen murti vastesta empale viegrom te vachara lebeke ya Hussein lebeke ya Hussein lebeke ya Hussein lebeke ya Hussein ese me katarkawa thana kharab ekinate inshallah tawol in vivo kova vakti piro so manjol ke te dol Allah ese तुम्हें जाने से आयती का तरीमा मानी अलैहिस्सलाम सुब्हानल्लाह अल्लाह व मिन अन्नास में यशरी नफ्से इब्तिगा मर्दातिल्लाह अल्लाहु रऊफ बिल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इमाम अली अलैहिस्सलाम जो तो सवाल पे पैगंबर से थाम को स्पिरिट तो दो dice amenda che niro dal Allah wa Allah rodo amenda ti kila hem che te c'era daveti che te barava akavadrom e पैगंबर से था imam aliaso Amin moliva Allah tabarak wa taala tawzali wa lesa amin ya Allah tawea kate hem te chere bawaso china ni sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala